General Asim Munir du jong ke sipai ke Pakistan bala krenchai ba kano ke jingpen ibor jong ke India kumta kan ye kendu ru ya ke jubab ke bestet bat ke baya hapha ka jingkren jong Munir kadai halor ke jingber ngem jong ke India bahkan kerwitang ya ke Pakistan na kadau jong ke jing hertma ka ba artu artrik penaya yong arcar artusan ndak ke erang apa halkam ka bala penyap ya arpin remote kiripat ba bala penyap dak ke erang ki bawan na Pakistan aba kren je ki sipa jong ke Pakistan ha ke sitrik jong na jemang na jerong jong utum Munir uang kam dai bandon geno ke jing singu atatin bat geno ke jing lek bakla jong ke India kan ya kenduk ru ya ke jubab ke bastet bat ke bayar kat borba bat Munir uang ba ki sipa jong Pakistan idon ya kerai ke baskemba bakin ya da ya ke jing charlat lut bat ya upur usap jong keri ha geno kadur kandiat sengi menshua Munir Ukraine jeki ba halor ke jing ya per jong kan yam Hindu bat kan yam Muslim bat ka badai ru kadau kabal permi ya keri ka balatip kerteng ka Islamic Republic bat kari ke papan pihak haus nam kat kendai sa punyu ka balatip ka Pakistan kilang shua jongi kinget bang ye per na ki Hindu ha barok kerukom im jongi kan yam jongi ka ye per ka dustur kariti jongi ka ye per bat dai na kata kadau baki sami a teli kiri ong generals Munir habakren ha kan riptrik jong manaya yong bat udakam baga Kashmir kadai kathit senam jong ke Pakistan nakaliang jong Narendra Modi menteri lang ba dukari ula kerencai hagi kandiat sengi baladep haba Ukraine haga jeng lampat ba habihar da ka ba wong ngin tuet yaki hadu ka bekut jong ke perthai da ka bakren persya yaki erang ibal penhiar tma hapa halkam dai ru ha katai ka jeng lampat ba Narendra Modi ukala na ka bakren hindi sya ka bakren English kanang ba ka perthai kan sengi tu bakala ya ka jeng berten ka batang jong yaki erang